Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga loks, mga pagariakan, nagyebu sa page tanu Quiapo Islamic Ras. Natandangan tanu sa pamamakingan ang mga loks pagaritano ang mga ulama. Asi Alim Munir Pangandaman, Aguso Nyawna, Taman Imanto, a Grand Imam of the Philippines. Asi Sheikh Fadil Hasan. Mga loksa kanong mga pagariakan na pangninamir kano asol dia live tano imanto na sirn tano kaan lang ka kubang sa amranaw balasan kanuruno Allah Ta'ala pangnintakwala ang mamakas lang kano sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Bismillah. Aguda say kanu pipia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Palinta so manaw salam. Kalilintat kada rayo-rayo ginawan na ibuger tanu wallah sisa dunia na ayamalana sa akhirat. So lango na diimbentay matakabasa ko ayap silam na kan naso lango na magingaran sa muslim. Walladhi sammakum al-muslimin. Api anto na isikta nga. Salapika, Ambalika, Hanapika, Syafika, Syaka, Jafari. Nanguna kanunanan silaman. Ay sabi pa naging takiaturin mo Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. So anto na yung mu'min. Ay ang mu'min nagyang utay subut yan nagyang utay la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langun no to subut. Sa dua kalimat syahada na magaryari innamal mu'minuna ikhwa pamana susah kanun na pelawin na kanagyan kaya taasub bahaya kaya ako kung mga pada perka nakagya ka na bakan lagi na basalakaw di innamal mu'minuna ikhwa igiraan na dairan kasi nabutay na faslihaw bay na kaway ko pagpipini yung kuman. Iya nga mapipikirakan na sumpatay udah pernah mga tiro si Grand Imam na naino ka may tubuya gagana na kan sumpatay ko last tapi tiruakan aso Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya aya Abul Anbiya amata tagu ko bang riwayat na telo Abul Anbiya su Adam Abul Anbiya su Nuh Abul Anbiya suaya manangyan na Ibrahim gina ni pagkageraran sa Abul Anbiya agyang kanatlo so Adam alaihissalam so Nuh alaihissalam so Ibrahim alaihissalam so Ibrahim alaihissalam na uilaya tanu na agyang nga iya pamana sumanga pada na ditumata na anto na ipangimenarian ko Allah amanagyan nga yakida napapasad man na yari ini sa Quran agyan nga Quran na kompleto di tanu gana tanu Rasulullah dan niya makompleto agyan kaya gumatano aliyaw makmal to lakum dinakum kompleto na inugyan nga mga pada maawan anto na pure akida akidah dia nga mapagalitan ng salafi, akidah asari, kati adu munafitra. Papasad na kay wallah si sa Quran. Inawat tabi'u millata Ibrahim hanifa. Ayaku antanuna so millah Ibrahim. So Allah natina thumma auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa. Mapapasad man ya. Na inutan way pakapapasang niya ginawatan yang utama dia kan di pagistorian anto na millata Ibrahim qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim sektano kalang-langwa qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim anto na millata Ibrahim sadakan umpat kakuha na antawa so Ibrahim alaihissalam so Ibrahim alaihissalam antawa sadakan sa penggalo ya naisangita ko nunay kagi pamana sa katano
na ditanu kendeen, ditanu keiwasan nagi yang kaya kasembayang. So kasembayang na kailangan nagi yang kaya kapagbang. So Allah na tingina wa ahsa kulla syai'in adada. Ita naman katawan na inulig kita hari pagi nga Quran na langun na papantag na number. O mani kalima na ad na papantag na number. Wa ahsa kulla syai'in adada. Baganakan sa kano sa sampur. Mialuyakan si Ego ni so edad o Rasul sallallahu alaihi wasallam matatago sa Quran. So edad yun na matatago sa Quran na mialuyakan si aging uta inatay na kalkausar pinakamabuba na aging uta kakukuha ng mga numbers. Kaya pagilo na kasi iman to aging makadagdar pa si Grand Imam aging kaya kapagbang. Kano din yung nga kapagbang kaad na mga numbers o pamako katigumbalay na aya po tawag yung kaya ayat na numbers. Kano din yung azan pag nairaw nagyang kaya azan na uwilain tanong sa Quran azan na miya kalima pinabiyan na kan so pagariakan na si Alim agi sunya si Alim Said Alim Ali Akbar ka sunya yo pirang inti ka sunya Sunya nga pagusin. Sunya pagusin na kana gian kaya azan na miya ka dua maaloy sa Quran na gian kaya azan na miya ka dua maaloy sa Quran na gian kaya azina miya ka isa maaloy sa Quran na nga azin fi al-amr na papa magumana nga kalima. So ang busuyaba ni Adam na miya kalima tano din yung nga kapagbanga dere ka na para di pa tesan o bilangan ka agyan ka na kalima Allahu Akbar o bilangan niyo agyan ka na kalima na 50 words. Allahu Akbar isaw to Allahu Akbar isaw dun syahadu an la ilaha illallah telo taman sa kapusayan na 50 words bilangan niyo na ino to 50 nakagiyagiyan kaya ditan di kasembayang sama ka 5 besalungan na aya belas yan na 50 ngayon niyo sa suratul Isra ina manja bil hasanati falahu asru amsalihha o mga makasembayang sama kaysa na sa pula belas yan mga pirata no makasembayang makalima na times 10 50 kaya sabutan ang ta kalima yung uta words so ayaw maanan yan nagyang ka na azan dan gapagbang na ino to 50 words kaya ayaw belas lagi nga dito kasembayang na 50 kaya tanong din to sugman aging uta pirakalay Allahu Akbar isaw to kalinya syahadu an la ilaha illallah syahadu an la ilaha illallah isaw to kalinya taman salas napiraw to aging uta piterwa kan 10 agu 2 berarti bilangan iman 10 agu 2 aging talay na ino to 10 agu 2 pira ulan so ayamanan yan na sana so ragung 10 agu 2 ayamanan yan na taman sa banggit na nakapagbang din kedaging nga kapagbang kakatay so pinakaiputan anto na pagapaganay miya betul sa Quran na Allahu Akbar Allah pagapaganay betul ka sa aging kapagbang na Allah Allahu Akbar Allah na ayat mana las na Allah la ilaha illallah miya ko ano to katay so pinakaiputan yan nga na Allah na paganaya bangkitin sa Quran nagyong kutuwa aya number 1 katawan tan wagyang kaya aya si sa Quran na 6,236 na aya number 1 na basmala
Bismillahirrahmanirrahim. Number 1 to. Ila ini sukurangan tatagun sa number 1. Basmalah. Kenapa so mga pada surah ada number 1 nun? So Fatihah na ayat number 1 naging utwa basmalah. Ya tanudan pag na ito ayat aging utwa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ayat last bismillah lagyan ko to suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Na matatagun sa Allah. Na ayada Allahun lagyan ko to Qul a'udhu birabbil falaq. Da Allah ro. Qul a'udhu birabbin nas. Da Allah ro karabbu. Rabb. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Da bon Allah. Nah, dia kaya surah sa Quran na 114 akada lagi kaya surah pamana so Fatihah na number 1 so suratul Baqarah na number 2 ayat last 114 lagi ngota surat An-Nas ya tanudan nabi dia ngoto ada Allahun qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaq na minusan yusagi ngota 114 so mimbalo ya ayamanan yan na 12 yang uta tuel nagiuti ini kuannya sagi yang utu azan atul ya tanu dan itu oh dan yo kuanina pamakai sirano magenggeun aku ay kagi pedangan si Gran Imam may kuan anak turunnya nah ayamanan yan nagi yang uta kabesawa dia enggak ya ayamanan yan so Ibrahim alaihissalam antawa si Ibrahim alaihissalam na ayamanan yan na watapan na bigyan wala sa ilmu walakad atay na Ibrahim rusdahu min qabl watas kanya pun watapan wakun nabiyam alimin watapan si Ibrahim alaihissalam maapaduko ulil azm so 5 ulil azm na maapadun sekanyan na rasul sekanyan na nabi ni ako ano to so Ibrahim alaihissalam na actually na so, sa history na si inimbo at ako mga kapalaw nga dito sa oras so namarod na uad na imbawata na umama na pakibuno yan ya palagi sila nagusupira lagi do Firaun agiyang uta so Musa alaihissalam ya kapalagi sila so ayamanan yan na Ibrahim alaihissalam na madak kaya sagad yan na eksamin wa id ibtala Ibrahim rabbuhu may ko na miya kamalikan yang uta Ibrahim na maf'ulun bi may ko na lagi dagi yung uta na miya nagaka na alim at na innama yak ay Peter yan na basa Quran innama yaksallahu ya ko ano to aya bielun niya na fa'il na su Allah a'udzu billahi min dzalik tina innama yaksallahu al ulamaa aya ko na ko Allah na sa mga ulama baliktad aya piu na innama yaksallaha min ibadihi ulama na lagi dito agi ko ta wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadad zalimin so mga imam so mga nabi na si makapupungo Ibrahim alaihissalam yakuan so Ibrahim alaihissalam so Ibrahim na uman matero agyang kaya Hanifa ay putero na Hanif na agyang uta makauntula tatangkirian niya nagyang uta di bunara pamana agyang uta makakuan aguti Hanifa na umano to matero na wala miyakum minal musyrikin dead na yamanan yan na makapanako to kau to agyang uta ama yan yang uta ama yan na Azar si sa surah si sa yamanan na Quran wa id qala Ibrahimu li abihi Azar yang uta Azar na so mga mupassirin na yamanan yan na lakab nickname kana bagyo to ko ni pura ngaran yang ka nickname benuto kaya ko na pura ngaran yan na so Tairah ya tanu dan to dia nga mga sarwang
pamana si sa Taurat sa Injil. So mga kitabiran na aya ngaran o ama o Ibrahim alaihissalam na tarikh. Aya putan din na so ayamanan yan na ama o Ibrahim na kanya ni uluan akahin pinakauluan na pari. So baka nas kanya pa ni uluan na limang balsa mga barahala. Tung Ibrahim alaihissalam at na wa id qala Ibrahimu li abihi wa li qaumihi. Siko pedaya natina wa id qala Ibrahimu li abihi Azar wa li qaumi pamana dia nga mga sura na ayamanan yan na berang-berang na kaya kau kita nun wallah. Siya suratul Isra natina walakad sarrafna lin nasi min kulli masal. O pamana asar buah sabuntan wagian kaya Quran ang berang-berang na kidiun wala asar buah sabuntan ada ini berartian sa ini siap bulan yan tingina mewah na matur ako sa masyakwat berang-berang itu kenapa inunya Peter wa giin agi kena begitu kasar buah sabuntan wagian kaya Quran walakad sarrafna lin nasi min kulli masal fa'aba aktsarun nasi kafura. Ya kuan itu. Berarti anu pamanang aya pinutunna na. Sisa surat Hud ayat 69. Ayat 69 sa surat Hud. Atano dini waya ka para makuan ni berang-berang kaya pawitan mo. Sa diyang ka iya surat Hud. Katina wajaat Rasuluna Ibrahim. Seko mga pedaya natina hal ataka naba daifu Ibrahim seko pedaya natina wanabiuhum an daifu Ibrahim. Nah gitu na say mana tatina surat Hud natina falamma jaat rasuluna Ibrahim so kaya pa kau maagyang utasugu dito sa mga malaika buwani na sa mga rasul na kilairan sa mga malaika so mga malaika na di saya ayamanan yan na tiyak tahu manusia. Kenapa mantu di tanu kilai so mga malaikat bihira. O betanu kilai so dapendem ya kali tanu mga malaikat. Ino to. Kagi so Allah na Peter yang sebja suratul Isra. Inawa ma manaan nur sila bil ayat illa kadabi al awalun. O pamana so mga ayat so mga muujizah na upama ko mo kuan na miya lumaan na style kadibu perati anu madakla tau so kau mumusa na melera na kiyo pakaragat so kau mumusa na ayamanan niya na melera na giyang utwarugu aid na tiyo na rugu na giyang utasanay so kau mumusa na ayamanan niya melera so giyang utakuto berang-berang kaya mas anu mga tao na basiram umirat ya gede Peter wala wa ma mana ano sirabil ayat illa kadab na ino to kagi so manusia wa id aradna al-amanati ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha wa asbaqna minha fama hamalaha al-insan innal insana zaluman jahula lagi dia nga mga manusia na aya kiad naraktan narusutan lagi yang kaya stadian ras lagi buah historik Ibrahim na ayamanan ni nak saulan nak yata tangan subuh Ibrahim ay penubah su Adam ay penubah su Musa mata saja ngai historik Ibrahim Di penemuan sa saulan. Wah Pwede rin mo. Sobrang ka sa diglasin mo to. Mata saja ngai we na giramay to tayo so ada limited so kaptura agi ino tiga kana matas masuk ya alo yan no ko pudo sura sa Hud na mi alo no ay berat na pinaka minus na sa oras so kaya alo yan sa Dariyat at mambuat tutulang may berat sa surat Dariyat ang mga sa oras mambu so kaya alo yan sa suratul madakla surah kaya alo yan na bida-bida kaya pakoketya o na so si Ibrahim alaihissalam Ito alimi kabubali o Quran awangan. ano
kita masuk musuh yang mana na yung tayo nabi nga ginamit kita kelas dulu lo kita bida kayo lo Ya ada lagi semua Quran na mga dikat semua na dia ayah penubay panutulat atasin na so ada malay Islam. Dia akan jordan. lagi panutul nga so adam na ayat narara dia na sunang mo nga nagkububad sa dunia ang lagi kububadin ha atutulan 30 sa buto ko ba na siya pila sa mga utran na mama mga ongongan agi Peter wala pala yang ko ay ko pala sa buto na yang utama mga tawa lulaba inna dina la yu'ti la yuhibbu Hello, bilang bida-bida murah-murah. Oh, iya dia kan murah-murah lagi. ini di pemini di kena bolang laut Mana sana pembesar mana? Kami kiranya besar. Ada minyak kasubuat, ada mga kasubuat. Gitu itu. Hindi. Bubuya ka din dito. Oh, kata bliker. sudah berusaha itu Ya ada juga kan. suka berusaha kan suka apa koma Aku suka pa ko mga madang lami siri. ay suka apa koma suka ni si Indra Kungos saya ragu salapi ini sirak saya anda kurun mata tagu na ino saya kan suka pupantag ng saya ragu salapi ang suwa ato nasa ng mga kita gitu ni gitu ka bubender no gitu ka bubender Nana yang malagaw kan ni kabugay mo siya gitu ka wala. bubender tawag kaya siya kaya ako na kurun kaya siya kurun ko makapantag ragu Kaya ditundo. kaya narilan ako wala ko talaga minikaway takan mo to sa gym ads Ano sama pagariak na yung takabas ako kan ingira minuto ako si na kebitin ako madang la subtero na kan na ingira ko na di pagatos oras lagi dai makautud ako si na miabitin ako mga ubera kan si Gran Imam na piya kay ubasa ko mulitero assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa hadis biala dah baris na dari la ilaha illallah la ilaha illallah salam ya pas subhanallah Karena baru-baru Subhanallah. pagista juga nggak tahu nah. subhanallah jumatan no masya Allah Demi ke mata nagiga ay kamamata ni ron na yang ya pagariya na saya kina limunir na ay na kape akan na ako magpumakin kay nuto sa kana ay pupunta daw sa Ginoo na siya ko din mapag mga tao tumatan di sa pamamakinugan pagpaganda niya nagyang kaya agama sabab man kuya manan yan na kay kapilit ako pagarita kapag kauunguin niya kita gusto di ka pa magunguan na dito manita ka pa kapandaray nun kaya manamata ni man to na aya limbar Pasko kapag inatoy man to
mga Muslim nagyang nakiada nagyang na lagi dumiya awat so pera mag yang uta ka pa magungua diang ko tadi kasislai kawan uba diginan nami aduyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pagunguin ka so pagaring ka kiyaw mo nakaginawang ka ikadua na yang ko ta katero Nabi upama kabangga din ng pagma supawing mo pagaring ka Muslim na pagmamambuwa daw talas po ka sa dunia akhirat nagina ni isa iman to paginungkaan tanu di tanu di gagada-gadaan no ino mga di maadinra na yan ang tawa kada agya man ang kaya di ka bubanong ako bubaya wala na niya kalabulbud pa mangiluba na real 5 menir ngay no na aya karina sa kaya bubaya ang kawala agumiyato na kaswala na aya galbag ka ng mga pipiya Tama. Correct. aya katero ka ng mga pipiya Nada akong makailay sa imuna. ngay no to nasun to Nabi sallallahu alaihi wasallam imitiron na aya titua Muslim ko mga Muslim mapia Muslim ko mga Muslim na suigira imitiron na ipapakapia ginaw pagarin niya na Muslim lagu ipapagumargag yung utapa para tayo pagarin niya na Muslim nagupo gina ni masipa to manusia amaylay tanuron natuos to sa kaya bubayan wallah pagkabubayan wallahu ta'ala kagiyagiyan ka iya agama na mialuidin wallahu ta'ala mialuidin na sa hadis di ko karibat aging uta nabi na layo ati ma yuhibbu kana ba ayam anan yan na anda budabugan wallah ka ipupumimili wallah giyang kay agama sa ayap piliin wallah na suka bubayan yan na ayap kebubayan wallah nagiyang kay matatagunan kay telo ari Syekh Munir niya panutulo Jibril alayhi salatu wasalam si ko Rasulullah mo tatlob kebubayan wallahu ta'ala nanto na ipaganero nalisan ng dakit dia guta dila lalayo niya tatadman su Allah lalayo niya nakatatadman su Allah lalayo niya ditadman su Allah uman makaturuso dila yan na ipapakapi ginawa pagarin yan Muslim nago ipapuguman para tayo pagarin yan why ikadua pagkababayan wallahu ta'ala si ko manusia asdiyan ko ta kalbun syakir so puso ang mananalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala na pianutulan na Jibril si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikatalawa ti Jibril ya Rasulullah kuben wallahu ta'ala si ko manusia nang uta gisano na ala balahu sabir ito na rin alim Syekh Munir so kawiyag-uyag so ginawa ayamanan yan na tetak na ko mga tiubo wala ko kapkatiwa kapantangan yan kapkatigran yan kapkasabaran yan igira miya umatan wa mga panapangwala naro pagile walaw tala o titu ka ayamanan yan na inapada wala kesabar ka kung bubasay ka sa di mapiyaw pagaring ka Muslim na kanaba ang kasumbaga sa lagi diyan mambu di mapiya taan na ba sa mga maranaw ay gira liba ka ator na lubad ang tinapay o pamana pa ano uway Ginanso sa ajaban li Amril Mu'min kau to da sahabat tu sara syaka baka na khairan lahu kau ada sahabat ko darra sabar Kaya itong mga apa yang buat adalah Mereka lagi apa di nasabab bro nang kaino to na isa asipa tamya Managa ka na kay Dr. Mutilan niya hamog yung talokstan wa doktor pakasurgan wallahu ta'ala ko isa ko mga ulama talo sa Pilipinas ami ate ka tiro ida subagin andi ka pa ka nagkasa di mapian asita sa idang adi ka subagang antugo piang utakawiyag ka na inuto aya number 1 na pagkababayan wala na sumanga sa sabar nakagisunso Allah ta'ala meron sa Quran innallaha ma'as sabirin bata na sola na padiyan sumanga sa sabaro Uy. Padiyan so man ang mga sasabat. Ito'y sabab mga pagariya si ikwagama. Inutanok tinudiyagyan ka iyaw pamana di ka pakatutalanta ka o mga ulama tanong ka palapalid na rin mga brilyante ako pagkapungiran. Ayamaanan yan nakatiro. Kagi isupiro masyan niran kung miya kapipira pulo ragun. Pendilibir na nila kanwa langwan na ayamaanan yan na mga Muslim, mga umatunabi. O pamakabanki barat sa dagangan na pendilibir nila nakaani matimbala. Na, nakagiyat timbalan niyo. Na uba na di ka nurun magkasagugudan.
Nana dini wag itimbla ka kapag dini kalabaan. Why? O manubag ya liwanag ang ano timbla niyo ka mata na pakalabakan din. Ngay no, nagyang ka iya gaman na dagangan na iya dad na benya nagikalapis nagudagangan na iya ayam anan yan na kilidas ko sa malipad sa alungan na mori. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara. So Allah Ta'ala yamanan yan na niyalweron. Ay miya maratiyan na bagus ka na punguda na sa dagangan na dad na benya nakalapis. Adaga nga na tunji ko min adabin alim kilidas kanunian sigo siksa malipedes nantuno to nagyan kay agama ayam maanan yan nakaparati si ko Allah Taala kuno ti si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagina so akidami kay kini paman na alim munir ahlussunnah wal jamaah kauno ti ko Allah agus ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sub nagi mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi nga makadudar pa nga pagariya kana ariyo kamay ko na ba kunian simbag sub nagi su pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dua ali radhiyallahu taala nu agus ay mga pamilya niya uy lagi na ni sabab ay mana niya na pagning ko rek wallahu taala anay no kuno ay mana niya na api mabuba na ay importante na yung mana niya na miyan gisusang ko anong katiruakan ko ay man nagyapakandudara ko naging si Sheikh Munir Alin Munir o ay na dita nuburi di kasi sa Romanan Mapita inshallah pakalilipati amata nakika aya bukap tugumpiatan sa dunia akhirat nasuka paratiatan wala nagusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ubatan ubugay sa lugar sabab sa giyang kaya turon wallahu taala si Rasulullah kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum darwang akhiran ya Muhammad asuka patay pupulag yuniran napa innahu mulaqikum nabayra dan pagabalakati wallahu taala bengening ko wala si ko kabalakar katano malakal maut na mas ari nila antan wallahu taala nagudto tagumpia sa mga pamilya tanu si ko kapagagama sama ko matano sa alungan na mauri na matimutimut tanuru apud tanu sa mga inakulay tanu sa mga matanu balasakan wallahu subhanahu wa taala aqulu qali wastaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ay bu pa kay siya sina sa satiman nagudigan nun pa kay siya agya magan kamatan aya pakai siya Abdul Basit buat kamatan Ano ba na puntos? keparwakin yang dua kadaan sama pia mabeba Namin dulu sekali. Doon man utak yan dua na timo-timutan walau tala si kusuro sa mga pamilyetan mga luksakan mga pagadakan na prilay kami niyo apakang tapakai siya na pagkunang nagyakiamatan ang bagay kanong sa maap katsumbe nga tao balasangkan wallahu ta'ala pangnintak wala mamakaslang kanong sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat insyaallah ta'ala na mapitan ay akinugyo ng yaloks pagaritan wa si Sheikh Fadil dia sumyaw na agran imam sa Pilipinas taman imam to na din kasami masyaallah ang pamamakinig na no after ashar insyaallah balasangkan wallahu ta'ala sa panganud na merkano salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mapitaw insyaallah kami niya nang din may tiruang kaya na tumapaka promotan ka universe mamuyo natin yung hindi kakarang kita si Sudays kesandeg mga sasandeg kenudun lagi to salam namis kano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh